Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Anya ngay ba daw saan tamanan nga agarmusar? Mamindwa tamatlangan ang mga nitag malam. Nagastar mo't ti bagas no magarmusar tapay laeng. Naa, sa anak anaragsak itibiyag ko mukastoy lang. Ay, nasaya at magkiday tapno mabawasan mo na tabilbil mo. Mabawasan nga agpaiswa nga mabisbisin anak mo. Anya nga rin ti maramidan tangay. Kitawang manan pakipurdiyak, itangal daw. Ay, nagriga lakit din ayat ikastoy abiyag. Ay, rumwarak man langan. Papanan. Sikray! Si kamad gaya marituyang, kanyat masapol mo. Adda di ta ni Mariba ng kapitan. Ay aglutlutumot iti hatkik. No kasta, san kayo pa anagarmusar? Saan pa ya? Ngam dandani siguro, no makaluto ni Bana. Si Kangay, nagarmusar ka? San pa'y ngarog kapitan? Mabalain ti makiarmusar. Wala, day talaga yam. Umunag ka. Ingka kitaan ni Banang eje kusina, wan? Agyaman akunay, kapitan. Dinardaras mo't ni kapitan tinagkapay. Pinanawan na tamadamata pa'y ngagkap-kapay. Ay win tamaladawan, iso adinardaras na. Saan akas kadata nga awan mo't papananta? Iso nga in-enjoyan ta ti agkape, mare. Ungarod maray, ay na. Nagimas to'y linutum ahat kay kay. Dabayagan kat, ajak nakaraman iti hat kay. Naapay nga may, nasaan ka nga agluto? Ay, awan nga rod maigatang maray. Ay unay, ay kahit agpagatang ka akan ni pari badong. Kano danda ni awan pakipurdiyaan na maray. Katulungam agsapol ka iti pagtrabaho. Ay, unan niya. Nakitakmat, a wanted sales lady, kuna na dyan may sa grocery akanayon ko apaggatgatangan ijay ilay, ay padasem ti mapan agaplay ijay. Basit lang day dya apagtagilakwan. Ay, sige man nga road maray. Badong, ikanak man iti pamasahe, agpaili ak. Papa na medyo ilay. Inakpadasan ti agaplay iti trabaho. Anya, Iso nga ikanak iti pamasahe. no ikang ka iti pamasahem. Awanan tigatang ko iti balon ko amapan makipurdiya ita. Mapan ka pa ilang umutang akin ni Marikwanang iti sardinas. Ta iso ti balunam. Ay, una yun ay. Ang maawat ka nga ta, iya pag-applyan. Ay, katbarang Si kamit gayam tagbanbantay dito istor ni Marikwanang, balasang. Hey, tata, nagbakasyon yan ti Kuanang. Pangasim man balasang ka o tapautangan na kiti may sa sardinas. Ay, pasensya kayong tata ba dong? Ngam binilin nak ni ante sa anak ngagpapautang. Ay na, bayada mo lang. Nga pa man na maalak ti swildok intun malam. Dumagasak dito yung agbayad. Kasanaw no saan kayo dumagas? Dumagasak nga raw. Agpakpakaasiak balasang kaw. Awan nga min balo na kamapan makipurdiya. Apay, saan ka amaasyan kanyak no mabisinanak? Sige man lang yan tata. Konsensya endak pay mo. Basta dumagas kayo dito'y inton malpas ti trabaho yo Ay, wan basang. Promise. Sigurado ka, akabalampay tang trabaho? Kabaelak bay asir. Nabigsa akpay mag. Narigat ti trabaho ti sales lady. Agmalmalim ka anak katakder, nang runa no ano ti gumatang. Ayos laeng, sir. Easy laeng day ta kanya. Malangaron. Makitak mahit nasaranta ka pa lang. Patsik, akas tamot ti kasarantam ngaglakaw. Ay, siyempre mata, sir. Umay ka nga ron din bigat. Mangrugi ka. Ay na, agyaman ak, sir. Ay, addan trabaho. Kunaklakit din no saan ka na dumagas tata ba dong? Nagkariyak a dumagasak. Apay kumangay sa anak a dumagas ngay. Anya ti amok nga no saan kayo ngagbayad? May isa lang nga sardinas, jaki din agbayad. Uray may isa lang ako nayo
Taw manayon day ta apakaungtak ka ni Antikwanang no saan kayong agbayad. Sa bagay mo'y kidi Matay, tibayad ka. Kitagyaman ang manayin, balasang. Agyaman akmat, tataba daw. Kumusta nga, iti pa nag-apply, ma'am? Addan trabahok ba daw? Ha? Mangrugi ak kanon intun bigat. Ay, kinasaya at mga rod, ano kasta? Si kapay lang timangted iti pabasahay. Tabayadan kanto intun makaswildua. Ay, kituwin na ato yan. Anya nga rod nga itinsangput mo amasida. Agluto kan tamasapat ang agreing intun bigat. Adtoy, ilutom to ika na ginatang ka. No, dasaan na masida, isang tibalunak intun bigat. Oray siyak mait. Agbalunak mait ba daw? Day, si kamot ti lumabas maritoyang. Naggapwam. Kat no naawatak ijay insuro mapagaplayak maray. Ay, no kasta, nang rugi kan. Wun maray kat agyamanakken ka gaputaad da trabaho kitan. Ay, awan anyaman na, mare. Basit laba nagdayjay, ana itulong ko. San kami mo't siguro nga agkurang iti taraon ken badung kaw maray. Ay, kat saya atem nga ron ti trabaho, mare. Umay kanto kitaan ijay, no agpaili Wun total kinunammet nga ijay kaagumat gatang maray. Idasar mon ti makanto yang tagsabay ta namangan. Aday ti lamisaan ti malon ta. Nagbalunak, sir. Kasta ka di? Intun bigat saan kan ngagbalon ta ilakaman kan. Total, adumat tilutlutuan di para luto may. Saan mo't la amay bibos? Ay katun nga rod sir. Agsango ta namangan. Ano sa munti tumakder no adda gumatang, ha? Ay wun, sir. Awan pariko iti dayta. Apay ngay, at ibalong ko lang tinsaganan. Tibalon mo ngay. Sana kanon nga agbalon, taibalunan naktibus kaw. Anya, Nasingput tibus ko badong. Agasam, takayat nakpay akasango amangan. kasta. Wun, iso asaan akon nga agbalon. Kinuna namot nga ibalunan nak. Imbaga tay balunan na ka. Nala umuna ako jak kayat timala daw takababain itibus kaw. Kita agarmusar tapay Apay, saan kan nga agarmusar? Ijay tone. Saan nga min nga agar armusar tibus ko? Pilitan naktumanen nga agkapay kan mangan iti tinapay. Kababain mo't ano saan ko apagustuan. Mala, innakaw. Ay, apay akayat mo ti aginom pari ba daw? Ay, madmadlaw ko kanituyang pare. Ha! Anya day ta? Kasla na patagmat hindi trabaho na. Ngamiti siya. Anya? Pagsilusam ti trabaho na? Kasla kastan na pare. Kun kasla nagasidagda iti tunggal may sa itibus na. Patitibos na kat pagsilsilusam? Ay, kasla kastan pare. Naragsak la siguro ni Maritoyang gaputa dan trabaho na. Saan arumbang pagsilusam tibos na paray? Kunaklakit din no saan ka man ngagkapay tuyang. Sana kun nagkapi ijay balay, sir. Tapno makakapi ak ditaw. Masayat mo't tapno adda kadwak ngagkapay. Nairwamak ngaminan adi tuyak ngagkapkapay. Ay, sir. Anya ka di ti trabaho ti asawa yaw. Apay asaan nyo mo't akadwa nga umay ditaw. Nakapsuten ti asawak. Saan naakabaalan ti umay dito iso nga agtaltanin na latan ti balay. Ay, kastagayam, sir. Nala, agtimplakan iti kapita. Tanay, napudutan dyan na raw. Nakaluto akon ba daw, mangan kan? Anya, siya lang timangan. Inawis nak ngamin ni Busko amangan, kalpasan anang rikap kamay. Ay. Sa balin sa amit day tatuyang Hagasam day ta. Inakpayan kasango amangan. Ay, nasaan ka din ngagreklamo? Anya pa'y ngay ti kayat mo Nagpalingki akmutan. Inlutwan ka pa yan iti kanam. Anya pa'y lati sa pulom nga Haddan sa amit relasyon niyaw itibus mo. Agtal na ka man ba daw? Pagan anunak mo't ngay day jay. Ay, kung kunam lang day ta
Ngam kinapudno na, kursunada na ka. Kayat mo may tibos mo. Ay, jakamukin ka. Nagrugit ti panunot mo. Ay, agalwad ka tuyang Maamwak lang nga da relasyon nyo. Ikulong ka dito'y balay. Kahit saan ka na makarwar. Anya ti kunam. Pagselselosan ni Badong tibos mo. Ay, wen nga rod maray. Jakamunoan niya ti aramidek. Tapno mapukaw day jay nga atap na. Ay, amangan no adamot rason isong agselselos ni Pari Badong. Ibagbagak ngamin kin ni Badong ti kinasing pati buskaw maray. Ngamawan sa bali akay papananday chay. Pagan anunak kumangay met ti buskaw. Kebaketak metan. Ay kat dayta ti ibagam ka ni Pari Badong. Kaslasaan latangarod ang mamatay. Ay, nalaos siguro ti panagayatken ka ni Pari Badong. Isong nga agselos. Ay iti dadya kinlalakay ni Pari Badong. Nalae nga agsilaos. Ay, si Kangay, inteng. Awan apulos ti panagselos mo? Di ka ba't agar aramid iti pagsilusak ba nang? Apay nga agsilusak. Ay, kunak ano awanan ti siselosam. Na, Ay, mangipanagnag nga awanan panagayat mo kanyak. No awanan ti siselosam. dipindi mo't abanang. No, ada makita nga aramid mo. Apekit din nga sa anak nga agsilos na. Amukaw no niya teramiday. Tapno maamwak no da relasyon na tuyang kintibos na pare. Ay, anyat aramid ang paray. Mapanak iti pagtrabahuan ni tuyang. Kitagsimak. Ay, adakan ka dayta. Ang palagipan ka aparay. Wan! Ay, di ka agar aramid iti saan nasayaan. Agsiim ka lang. Di ka agis iskandalo. No awan ti makita ka mading aramid da. Di isa anak agis skandalaw. Kasanunod na makita mong amadi nga aramid dangay. Ay kitagis skandalua ka. Saan Saan? Pagawid ang latan nito yung tagsarita kayo itinalapa. Maglakit din atawan kumatang. Wen nga rod, sir. Iso nga rod adardarasag ti mangan tawan pa'y gumatang. Maday no dardar sentimangan tuyang. Inayadam lang. Tumakder ka no adda gumatang. Saka manin agsubli amangan. Sa bagay metkit di sir. Ay mabiit lang tamangalaak iti danumta, sir. Sige man nga raw. Karga am ti basok. Oh, at to'y ti danumyo, sir. Nagyaman ak tuyang. Kunak supay kay. Nga da relasyon nyo itibos mo. Agasang may day tatuyang. Na, Sika pa yun ti mangyawat iti danom itibos mo. ay, badong di ka mangibabain di tao. Gaputay niya watak iti danom at dan relasyon man. Dahito ka di ti asawam tuyang. Wait. Ay, Siyak, ti asawa ni tuyang. Amok nga da relasyon nyo kanituyang ka. Gaputay niya watan naklangit ti danom. Adan relasyon me. Ay, jak kaya ti ugali ti asawam tuyang. Yawid mo langan, takip-kipan na kang agmalmalem no kasta silusugayam. ay, ngam, sir. Isardeng mo ang trabaho dito'y pwestaw. Jak kaya ti mapagsilsilusan. Amangan no mapatay nakpay ti asawam. Anya? Kapay nga tuyang. Di ka mo naglutaw. Nagluto tarupam. Anya nga iti luto. Di ka magkimatang iti may lutaw. Awan mo nga rod na purdiyak. Di oray santa namang mangan. Ay, nagrigat na yati kastuyabiyag. Imbes atultulungan kang agtrabaho. Pag silosa mati buskaw. Lakay kan baketan. Day tapay la silos mo mati amaw. Panagayat ko lang dayjay. Noy ayaten na. San mo nga rod ngay palubos ngagbisina? Agremedyo kay ti kananta. Ay, awan mo nga rod ti agpapurdiya. Kay kasanuta nga rod itan. No saan kumakas jay tinaramid mo. At dapay kumatrabaho kita. Kan saan tangag bisayn. Ay, pakawanan na kumatuyan. No kayat pa'y ti boss mau, hagsubli ka nga raw iti trabaho. Sana ko nga agsilsilaws. Uray kaduain ka pa ya, nga agpakawan iti boss mau. Ay, unay kanta tabadong.
Imbes ang matulungan na kati asawam, anya nga ita. Madi tinalabas a panagselos, Tata Batong. Tatay ko na dangarudan, amin abanag analabas kat dakas. Hala sigay! Ditang tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Ken iti direksyon Virgie Puclay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sabay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito yung istasyon agyaman kami iting kay panagdangan.